kugwata ogeni mutegeiro Weru TV kire mubango jotu tucokanire kanyo ntukwinarwa ngiucokeire nkatho nyingi no tubokwithirwa gwatanirite na batu na nkaurikane namba yetu ya SMS jayo 40321 ithiro kiumba kugwatanira na atwi tumbe gucokanira kanyo turi amwe tukiambiria na tutegera kugurana ria mtu akwirwo mukuru kana akwirwo mwekuru mtu abati kujukia gitari ngana na abati kugurana bombere buru na abati kugurana kedre na ana na abati kugura mtu ungi buga winana kwe kana mantu jere na kugurana kana kugurwa warikia gukwirwo mwekuru kana mwekuru kwatana na Lisbeth Nsabira Wariongo ndivyo njwe Musenyaga nani njere mikaboria kugurana kana kugurwa mukuru kana mwekuru warikia gukwa mtu abati kugurwa ikitarengana unti kona wanja utindo otete kanya ketha no kugurwa wetha no kono amwite okagurwa kinya wenda kugurwa mweri jujungi kurwa no ntotika kwiruga ati atweterete adiuka na kwire ukeja gusema na mtu kwigwa no ethura mukuru kana mukuru okwa no kamwenda nti kumenyimbie ngebo tinda boterete ketha no kwenda kugurwa na ketha mukuru ena right ya kugurwa na mukuru ena right ya kugurana ndiko najaka ko mtu mwe na right ya kugurwa ungi ati na right ya kugurwa kana kugurana mukuru kukana mukuru agukwa ugwithairo kaigwa we ready niyo your right time thaiko kanyaga kukara kabati te thairo bati kwirwo mtu kana bati kwirwo mweriga kana bati kweja kwirwo ni antu ithaira ugo wengo weigwa na ndi nkurikia mbuga kuomboleza giko kya mukuru kana kya mwendo wakwa na ndi tayari ntegete factors yo ndi tayari kuguru na ndi agoreke kuuga kintu kia mbere rira muntu batigana agikui kwethero kwina kintu kiria kwi wendo bwethero boreo ukeja kwithirwa antu bari barendene boega kwi muntu wigaua ateka ati umba kuona ongi ukarija wentije thro reta nyandu kene okora nguo na wone nya muntu kwi muntu omenyeria kaguo kau mwiri akauga nguije mende oremenya gwita gucinci nyere me kugia akaigwa na nguije mendete muno anga ndagurite mbeca ingana akaigwa atita aretirite na mendete so ndenda kuga atiri kinya mwekuru ni wakarika na mukuru no utirimane ya muntu wiwo no mwendete boega na ndi tuge thuri accident kana mbajo yumire waigwa kugura muntu ungi ukaigwa bomi na kuri omba kinya ukaigwa kinya na arua ja ungi toigire toigwa gwe pastor weterera antu rete ni kintu kire kibonoga ya kanisene omweta areta mbeca uga insumburite ntekira ntira ya ungi anganga na mwekuru ekare pastor aromba uga mbere ndomba ketha kurungi na ubukari itene osumburi echwaga bibire aja eje mbere ndomba tumurume omwe joja mwekurure akamata mukurure uga oyetho mwekuru oko no mwega kwa kwi muntu wiga kanya gakinyaga kwathukana kabe nya twathukene na ante mugurite ike ne nkuga gatiri iboega muntu mbere kuringana na muturira jwawe kinya batigana kakua akamba kwithima akamba kusetro mathogani jawe akona muntu uri endete antu akuguranga muntu umuguranga tu na mathogani yo endete uri wendete muntu uri ongi kaundu gaka ni rete ni ona takangite kangi osa kavinda kanene kidogo tondo kindu kia mbere kiwendo kiu ni gikaraga muno gigikathira tondo kuringana uri murekaraga na mundu waku kana na mwendo waku kuringana na wendo uri muronanaga naguo mundu ndonaga takongi wona vai mundu wingi nduonaga yani kiwendo kire takongi ona mundu wari mwogu mukinendana ukinacoka ta wendo rikugo kindu kiu ni kithumburaga mundu muno mundu no korwo wena kavinda no wega kwiva kavinda ni getho bote gwiciria wega ndugeke kiundu wari mwe muntu muka kana muntu murume wantigwa gintu kiambere ni bemusabe na bene boru inene muno muntu gikuo ni sirianga iguti muntu menya muthenyora gikuo gigauka kana na njireria gigauka tena baisagiraga ati muntu muka na muno kaingi ni muntu muka aragurwa na kwirwa ni murume na ni musiara ari mugure na ni musiora ari na ciana muntu mukonu gutebua kauma ba na tugacuthiria baria mbere matuku mau mana masusu wetu muntu mukonu aina buria amenyagira gwa ni family inu na buria mahitaji make monthe makurera ciana magutaranwa makumumenyerera we ta muntu muka uria macuthagira gwa ni family inu kogu muntu muka kugurwa muntu mukwa antigwa na nikyo kwiragwa guti muntu uri boru kana uri maisha ma kieva
ta muntu muka wantigwa nuntu gintu kia mbere akamama angi matimwenda bakuthi no atasa kuthii kuya arume mao na endaga ekare bau nuntu ciana ciake ni cienda ekare bau matienda kuona aretete muntu murume ungi au nuntu gacite kuria into ciethe na ekare bau ugu muntu muka wantigwa ekaraga bau ugu ta gintu giti mahitaji make ta muntu uti untu wa untu gintu gia kairi barwana binya muntu murume maybe akagurana nuntu ena ciana nini na muntu murume nakwenda muntu akumutethereria ciana inu kurera ciana inu gaca mwekuru wate kwenda muntu kumutethereria kurera ciana inu muntu mukaka umiriria banini kuringana na buria gwikaraga otho ni kuringana na bo society kali nuntu uma ni uma muntu muka arari murene na ciana atuike thaino guna kuthii agurwa ni muntu murume ungi na muntu mukagura ngateka thamaga kai mwakathi au bakaya na ngucanio kidogo lakini muntu murume na kuringana na mikarire ria twineo ngaca kuthora muntu murume akwirwa ni muntu muka mari wanini mari antu wanini na mena ciana nini muntu murume nuacagure kugura muntu muka ungi ndi kaingi antu matienda muntu murume atienda kugura muntu atienda muntu muka ungi au kiagiteo amutecere ciana lakini ni ubone nkiuga ni ningikunga mukono maisha ma muntu ni make na ni wega tucuthagiragia muntu uyu wantigwa mwekuru wantigwa kana muthuri uyu wantigwa ta muntu ina mahitaji make mwiri make meciria make nkoro na ni muntu wineboru na atigitwe ni muntu uramwambatagira kambaru bantu riu gaca kwithirwa ena muntu ungi akwigwa nwa ukena agatonya kanyani gakate kangi gecuria kabisa lakini au kagatonya kanyani gakogu na agekira muturire sukari na sama nte kuona kigi ngituma tumurigiriria enda kugurwa nagurwa na kaita kara kugwa wewe ngwa tayari na imbi tumaga muno antu bagurana kana bagurwa ene kwenda gwikarania kana ni kwenda gutethaniria maisha kana ringi antu arume bara baingi gwikumenyerana hima antu arume murume nyete ati raisi athire miaka iri ciana lakini umore uri bone ati muntu muka wantigwa waguritwe mucii agatura mau maisha na gutie kugura maingi matiguragwa nuntu gutibu kagurwa nuntu ciana ni kubingiriritie na ndo anegwa no batie wamukire maisha mau na wetikire lakini ntuko ici antu bagwita na bao no wetikire maisha antu ibakugurunya antu bena antu kuti muini itukumenya muini umwe maarufu muno wa Tanzania atotoeja na example nuntu mbuga na example kumenyekana na agurite mwekuru kinyo mukura kurukiriwe na winana na mwekuru eja na bakaranire na itona bakenete na aratuonaga tutigite bena thina no iriku ari mwekuru ntigwa kana ni muntu tigitwe ni mukwake kana ni muntu murumu wake batika au ntishua kabisa lakini batika ni na murume na agita na ana kendra no kuita kukagurwa na ana baku kagurwa antu angi no murume okwa kwite ketha no gwita ario no geta na ana bau bawe no kagurwa gekuo bau na difference nene muno nunto gekuo ni gekuo na gekuo kia kyore gya kwa igiki ibore ko raisi imuntu akwite gwitogurwa wina ana bawe kana imuntu ario kumutiga na wita na bawe ana kaboyo uri bono ntu mukaririria urore limani no kumenya ati bota kuyaririria na kaingi which means ati tetera kuno mitiabo ona renge ngenda gucokeria baulisi uyu watigwa ni muthuri wake ni akoragwo ena kaurito gakoragwo kaivo nundu atigitwo na niko muthuri yakua ni eta kwatigagwa moko ri ma aciari aria na andu aria na family makamunyitagirira vindi ria kurareta kathina kana lakini abomba kumurigiria kugurwa matibati kumurigiriria agurwe aina right ya kugurwa no ana akiguragwa no nginya mbe ose kinyo na mbere ithie nginya family ria yao uri arenda gwika nundu ari nio mamunyitirite riu koguo bena different muno ya uyu matigana no uyu watigwa ni muthuri wake no menya family cira nyingi ja ujuru cia kwarairia thina cia mbere cia ana na uri akuga akauga kinya kuru bara baingi batenda gwitania nontu ibakira guterwo mukuru yani gutunyo mukuru kinya family cira nyingi mwari akethro kana mwekuru akethro mukuru wa gukua bara baingi batenda agorwo kairi nontu sababu ya mbere baugaga agorwo akethra imunda tumugitirite ntumurume uyu etha kwa kaja agaciara nwana bangi bagacoka bakauga ntumurume uyu kairi no ethi nyamutete na ciongere aja na ndi kwitharo mwekuru ntigwa imurungu batethaia nontu inya baibone nya Biblia na yongwa era wa mwathani ategaira ntigwa cia ekuru kana ntigwa arire niki nontu mwekuru ura mbere ena mahitaji ja mwiri jwawe
lakini nya Biblia ni ugaga mukuru nete isa sawa ndio kwenda Naomi na Ruth ni ata gwa kariko ndio kwenda point yo igwa tukija kuge Naomi na Ruth point ya ijire mwekuru ura menya bwa mbere eno gua no ntwira nandi no wiro wagorwa no ngawite na uria kwa mwekuru ura ethairwo entigwa ena thina nyingi mbere atetania na ekuru baria kebiere aja ujonja na kunoga kebithatu ana bawe bongwa bemurie mami ko niki ukugorwa bate kumenya kwi yani loneliness na kwi yoru muntu akuigwe na rio na ndio kaigwa baba imwira ukagorwa na nyanto murume ajawu akaoro muno akero ete igwa na batia buru anu ena Anthony ana mbaya athiete ku athiete kuthiri antigo yare yoru family ena muria kamenyerera mu kwa antigwa family ni etigire kumenya ko antigwa na ndi mantu jagarukire na kwira na muntu murume wa antigwa tena ya mutano ngino murume ajokagia responsibility ukana jukumu akamenyera mwana uthaiji mwakuru antigwa no wengo wiswaira ntukone na kaburi ogetikanirie nani mwakuru antigwa naro no wiswaira mantu jagarukire ari mantu ni magarukire lakini gatutie ku generalize nuntu ri ugacuthiriria uma na wego ogu muntu mukwantigwa le atigwa ni murume ena ciana akurera ikinyite bantu no kwithirwa maina kamuthithu kao meigirite bantu maina tumauntu twao tweigirite bantu so gintu kia mbere kia muntu mukoyo ni gwiciria buria gucokaniriria family yake bau ugu ciana ciake buria ikuthoma buria family yake gwikara ikari tintu cia kwambiria gwiciria riu ugu muntu murume uyu ungi maybe na kwenda twana twake twambiriri alafu ri nuntu kwirie ne kaguritwo muci uyu ri muntu murume uyu ucite kununka nunkira gu na tabia mbaya ugu akienda guka gote tabia mbaya gote tabia ndio mbere wa ujo mestanjo ero kana kiembu kuringana na uria tukoragwo twikuo gicuka kuringana na uria twise niko mundu muka aukaga no te mundu murume athiicaga ni uma koguo barebe no rito wa mutumia uyu akiuma akigira mundu murume wengi wina indo ciake aukia baba ciana na ciana cionage mundu uyu gaukire kana atige indo ino ciake yake na thie kwi mundu uria na ciana cionde na family yonde bandu bare riu guku gwatigwa gwikaria to guku gwatigwa gutena mundu wa kuroria ibi bukororia ndenda ibi bukororia ango yintu kibo bati umberesa imbi kororua atene musio wena nginya mbori ng'ombe icio cina gitumi nkurukia wanaretwa ria muntu uyu mamite bari ogwegetanagua ndenda oni akua kathira manda mruse ko ndenda mbere wa ujo ari tumira rieto riri muno akathukia arume akauga imbi ntumurume oria agirita kuthukia ntigwa iria tumurume ndenda ndikire boega tumurume aria intigwa na kaitite gintigwa engi oja uria mwari agwitite kiri muthaka komorio chore na ndu ije ugwo mbere atiri uni ndenda tukarana na baku ndenda tukarana na bakwa ja ujo gwakwa ndina munda ndina ng'ombe na into bionthe imbi utuma bumura kuriana kana uga ntumurume akathuki na kubangite we kaku ni oruriria etere batiragia mwana mwari ati agaceria mwana mwari atwa mwana mwari mwekuru ucio ungi na kuiga we na kwenda ntumurume ogukarania nwe na ati kwenda gukarana mwana nontu ekuru bare bachiari atiumba kuguru mwana uria wenyumewe ntikona mwanya ju munene gatigati kamwe kururo tiganire tu murume atigwa na ana batano oibu gwitigiria antu na buru bagetikiria na ngurwe ene muntu ucio murume akwiti atigwa kana kamona batathiriti nyambuga miaka 5 bagureni akerwo aturire maisha jauja yoru kwithirwa ari wenka o untu nuntu murume nakwire kabo ari wendi boy murume wakwa ari utari wendi wake murume wake akwa lakini unu wa ate bati gwita mbere nawe gwita kuthie na mbere na maisha make ri na nikio wona akigirwa mawatho mengi muno akigirwa pura gwekaraga india tene na miturire ri ari bori na ningwiciria na tukarumirira banini muno mimbia na kiwatho kikire kugu ni ubugu muntu mukarire atigwa kana na muntu murume wa antigwa anwete kankithia kigura muntu wa ugu ugaca kwithirwa na kwenda kugurana ni muci wina ciana ni muci wina into kaunega untu ga family na wetikire kana orege inu ni mauntu ma family gukaruta na unje ugu uge bakwa ni ubu nkwigua nona ugaca kwithirwa kuri muntu wa kugu family ni inu mangi kwira mwaru uria ni mwega thiugure mwarunu nuntu ntikwana gitumi kia muntu murume wina into ciake na mauntu make mengi
akwenda kuthii guciria muntu muka ungi wina ciana na wina gwake mauke mekaranie Ari- bantu au bateno othe naji agacerie muntu sister Lucy bau ndingikoro ni mwana waku muno no ndwarire Karumi mwako. ndingikoro ni mwana waku muno no ndwarire sister Lucy ambothikiririe kidogo bau ni negutanguma mwana waku kidogo nundu kindu kia mbere muthuri uyu ndena mutumia tiguo nake mutumia uyu ambororie nake mutumia uyu ndena muthuri na andu aya onthe mena ciana na ni mendana Nenye kanisa ni no menye mendanira ambororie wendo ni wendo na wendo gutiba andu wa bondi otangigwo na bau wendo wenda ni bo wenda nie nengiuga atiriri andu aya iri okorwo ni mendana no korwo ni mari na ni megucanira wina ciana nawe wina ciana ndwe muthuri ndwe mutumia andu aya ni mabatie gukorwo mena kabinda ga wendo ria wao mambe makarimire kidogo nigetha ciana ino nacio ikore ciekate ino cia mutumia uyu ikore ni ciambiria gukura ni ciambiria kwimenya nigetha avote guciikaria nthi mutumia uyu ekarie ciana ino nthi acokete bamiri no ya muthuri amekarie nthi ake na mera riu nie ni naigwo tembota kumiriria ni nienga riu undu ria ni ona ngwika indo ino ciakwa cie guku ni cia ciana ciakwa nienda kugaira ciana ino indo ciao nie nginathie kuvika no nginatiga muci waku we munyinyu nawe okorwo ni tuindo twaku ugatiga tu umenyagirira wa bau na wikure muci uria utiga ngurie kiuria mugaca kwithirwa ciana ino ni ciana nini ni ciana iri nthi wa miaka 18 ri wina twana tungi kinya tuna tutano ri ugatugaira into ate okay tare obati kugaira no kumenya li no kiuragia kiango cokeria kiuria kiu tare obati kumenya atiriri aba wina miciere na kuonte ni gwaku kuria uthiete kwina ciana na ciana iria igagwitaga mami na kwina ethe ambororie ngucokeria riu na kuo gukuratiga kwina ciana na itine ethe na igwitaga mami indo ino te cia ciana iria cia muci uria ni cia ciana cia muci uyu koguo indo ciana cia muci uyu obati uigaire cia muci ucio nigetha wathie kuria kwingi na kuo cia muci uria ukaigaire cia muci uriku cia muci ucio ukathie kugura kwa muci uria nuntu ni ciaku kana ari bakagairwo ni ithe Bakagairwo ni ithe bare bone atiri gatwariririo uria buri bono kumende mutu abota kwaria mauntu mangi na mauntu multi practical ini gukarikaga no gukarikaga we kuri muntu kuri antu tamau ici mekarito no kumenya uri okay ugaca kwithirwa mauntu tamau ni mekarikaga thiini wa society ri thina ciumagira kaba nuntu no akigetherago kwi bantu baumanagiragia nguca thina ciumagira kuri antu baugaga utakara kagita kang'ani angotomboleza kagita kang'ani ikio tukuragia kagita kabati kwithirwa kaikang'ana na kethira no gwenda gwitari no wite na baba ukajukio geta na boko mtu murume ungi kimaoni jake mtu ukauga no weteka uni ndio na wakwa kethira na bena ngina na batikinyite miaka 18 nyabo geta 14 kutirwa na bakaroro batigo kuojowe na ngina ari moyo ana bageta na ngina ari ageta ara ngina ageta ni wana bae bageta na ni akabamenyera bari na into bibi mokorojo atigure murume ona kwenda kuendi into bibi nikende we Elizabeth tiga kuthomora ntu ngari atigirwo ngari murume enda tiga kuthomora ntu tiga kuthomora ntu kuringana na watho buria wikari kuringana na watho vyo njuke ngari umendi ngurega kuringana na watho wa ciana buria wikari taka ni wakiri lakini ni nkumenya wega kuringana na buria mbusangite kuringana bantu wa bakathungirira watho wa ciana na bakathungirira watho wa into cia kwetagira into cia marriage ikathungirira property ya marriage no wigwa watho will muntu murumo gaca ntikwana muntu murumo arume muntu murume kaingi yaku na atigaga bena kamwandikite bari ogu ungikegua no kwigwa kuthie kugurwa ntibo ukauma guko buria waukire uta mwana waku ni ubandika na kwigwa na guti mwana watigire au Leure Lucy ntikona oni tusoite into na mukuru wakwa urantiga ndandika gintu gyo puzi jakiu ati ugapuzi muntu andika nuntu aitumisia bangenyitarisa mbere ngema nyitanjara miana yothe Wangira tukathikiria mauntu mothe ciana ino ciana ino gintu gikindatigira mwana okwojo gintu gikindatigira mwana okwojo gintu gikindatigira mwana uyu natigira mutumia wako mwana uyu ri kuringana na watho buria ogendaga mwana uyu no miaka 18 anagatigirwa gintu riu ri gitigagirwa in custody of na ngina no otigagirwa gintu kiu riu ri watho ria mukoyo ri ena ciana inya cionthe ire below 18 years tebu mukoyo nendire kwa
kugurwa Ehe. tibu natungania muntu murume onge au untu uyu gintu kia mbere ni kuringana na buria mwana buria mbisi na muntu mukato uyu bone nke mutara ni thikiriria bo family gukwira na thikiriria buria watho kuga nuntu gintu kia mbere gotiri aciana rikadie ricuthe untu uria kiuntu ni gikiugu in the best interest of the child. Makauga the best interest of the child ni ati ciana ino itigwe na ecowe ugatiga ciana inu na ecowe gatuge bagu ari tutema wakiri na tutia ugu na tutiro argument ya ugu lakini ugu ne buga thougaga gintu gia kairi ciana ino kwi mucici umite ciana ino ciena mecowe ciena matata we ciena mama we makauga te kuthie na ciana ino ri na gutiku kuthire kwina makosa maria nontu nio bombise wega ugaca kwithirwa ngino yo nenda kuthie kugurwa ni muntu uti mwega ri kana muntu uti kwenda muntu nu nwankinya caguriwe ni family ino nwankinya witikire cia nyuma nwankinya witikire na umore uri bane ati muntu muka wantigwa muntu muka wantigwa kemuriri ati amore kemiru ni ukiugaga ati kemiru kiugaga ati mwakuru ati Yohana enda kugurwa mwekuru atigirwa asagurirwe ango gute bukwagendaga ni bethe are unu no muturire ndenda kuga atiri mwekuru ari no ciathi bako ithurira muntu uria akenda kethira akenda kugurwa kana ithira akenda gukaranjere indi aki bete thuigisheria bandikanire bauge atiri ana baba ninga kuria na thu imiunda yao intobire ibiao eta ke mukurungi bambirie muturire jonge jo mwega ogugure bugekaraga tunogokere kidogo mutegeri wawe rugasinche mutambo ithiro gitutumaira maoni jaku kire namba ira eu SMS rende gorwa una mbete na mari na be free yo very blue 40321 twithoro tukigwatanira na kwaraniria igurira mantu mwanya je koni topic inje tukwariria naro kana gicunci kikya mubango jojo na arua kagita kaga kaitu gasokera tugucokera mutegeri wa Weru TV kire mubango joto chwa tushokanire kanyo gicunci kya biere twitagaira kugurwa warikia gukwirwa na gwata bwega mutegeri tikugurwa bwatigana na murumegu kana bwakosana ni kugurwa murumegu arikia gukwa kana mwakuru kwa arikia gukwa no ugurwe no ume ugetana na baku kagurwe mutungi na twitagira unkaromba utume maoni jaku kire namba ya SMS irere There TV 40321 irere otheri itina mari na tukomba kugwatanira ndenda kuga manto na ja tukwariria mbere kiuria kira tukuraia muntu abati ukara igita ringana kintu kia mbere nutagaga miaka kana mieri iri okara na ndituge for example mukuru kana mwekuru okwa gukua withiria kiumia kiu kana mweri jou weta okugurana ogurana untu buri at least bukonania teka ugore nda uju akua ko wikwenda inyotaga time no ndiraigua pastor ngi bagweta kuthika na Uganda na ndira baina andu imboire cia mathiko bethika muntu na ndibona ntumurume ore okwiri mwekuru erigariga u na ndi pastor bathogania kathukire kiongo bethe bamuria bamwe bauga kwate ntumurume ona thukire kiongo riria soro ya mwatha na ndi nyumene beje orwe na ate auga ko tije gwe pastor muntu eri mwankaria mwekuru okubo kathorano igekuo na ndi ni ari baba rungi haja ngutagaga bone thro kurwo na ndi no ntubwa we ibuthire rere boy ibuthire na ndi na ndi arigariga ya kiongo auga na ndi ire ngetro muchemene jojo kaire ntara ari kiato kurega rige kiongo bono ara mwega noe muri ochore mugure na ndi kigutuma mbuga atiri ntiuga ni uri kana ti uri nonto marriage kana njaira wa inchere kurigaria bare bende ndene nchere bore yire tukugitiro raini mwari jora jorugoro tomatoka bare beome nabo bauga ire tukugitiro raini tukuruka twita kugurana bona ndi ora no mo bare bari ndene anchera aiga gweka gitu akiu au mara
akauma ncherene na ndigatega no engi uria mba Kwa kuone wiki no tugikyo Na gitumie muntu ungi- menya kwira gwatiri. mataira into pati kwenda kugurwa bejo tiga into bya murume nuntu bende kira bathingatite inyate murume Eh. bathingatite Ugasa kwithira twacirire into ino nweri ni menda guitiga nuntu wake kana ni ndacimicwa nuntu wake. Into ira muceretie nwe ubati kare au uimenyerere. kethiro thingatire into tafadhali nya murume wakwa kara nuntu nito bya kugurire kara ukare au ukari into bukarage na into byorirage yoru ukirira kwa into biwo thingatite byorirage yoru lakini kethiro thingatite wendo na mwendo okuna arikirie gukua omboleza kagita kara kabati no rike kuomboleza murungu nayo nuntu nuo eja na agakwa mtu ungi ura gakwenda nkuruki ethra na ere Naomi kana Ruth na ere Ruth Riu muntu ura titikitie ntutu cia Naomi ri kana Ruth kera ri. na ere Ruth ni example Riu ri muntu ura titikitie Elizabeth muntu ura titikitie mauntu ma Naomi kana Ruth ri muntu nu ri ekaraga na mauntu ma giuntuire ri no ntuire oro uri bo mauntu ma untuire bo mari bo tiketie murungu neteketie Tete wendo no cia muntu ura ngai wa muntu ni ngai wa muntu gutina muntu na kithimi family na ribu kuga atiri untuire uri uri bo kuria uguritwe family ni kuria uguritwe ri ugaca kwithirwo no etikire na wathie kuu ri untuire nu ni we aku na guti muntu ina right yaku gati ngai uria witikitie no mbitikitie kana tuwe wetikitie murungu mwana ungi ugaca kwithirwo untuire uria wantu metu ni ukuringana buria no monaga acuka maturaga ni ati muntu muka wantigwa kuthie kugurwa ringi vaivinya nuntu kuringana na mikarire yacuka buria yekari kuri buria muntu mukonu gaca kwithirwa nethagirwo atigiritwe ciana kuri buria bwagendaga na mbere riu uthikiriria atiga kundenga riu ugaca kwithirwa muntu mukoyu ugutarwa kiria untuire buria wikaraga no kethirwo utikuigua kiganira nuntu ni nama kwina mitaratara ingi muntu arumagiraga kenda gitau gaca kwithirwa na kwenda kuthie kugurwa kungi lakini ndio bombise ni atiri kiratu muntu atanekira ati wega gukiaririria muno nuntu tice buria kigenda gintu gya kaire kwira gwatiri bu kagenda runci ni gakigamba gatibu getagia gakigitaga ugekira runci kwo ni nkiuga ni ati o muntu na especially muntu mukaka na muntu murume kukwirwa ni muntu gintu kia mbere nuntu murito muno nuntu muntu necokagia muntu necokagia na muntu nagicaga guoya enkaji nkenda muntu ungiri akina gitatia akinakua iciana ino ri ikenda muntu uyu muntu unabirira ciana ino ri ni muntu mwega kana muntu mukocite muci uyu ri akamenyerera ciana ino kana agauka gutesa ciana ino kwogu ni obone nkiuga gintu kia mbere untuire kana nu gwita family au nibo twambiriritie nuntu atigwa bantu ni ba family na gintu giki giekarikira muntu ni bahati mbaya ati kwenda kwa muntu lakini muntu muka kana na muntu murumo uyu wantigwo tigitwe na batia kamba akathikiriria mauntu mara mari kuugu pura musionu wikarangaga na buria buruthangagwa gintu gia kairi seria kirira kimaria maruthite bu makegua nuntu ni bakwa ni utani muntu ugu nwambithirwe ni no guoya mwingi muno wakuma ngwiriritwe ni muthuri na miaka yakwa nimigenda nguteka ni mwana mwali munini nkithie bantu bangi nuntu mathina ni maumiririte ya pura muntu akuthie akathie bantu bangi ukaugaga na kaba bara na ari mbere riu bantu bau gaca kwiriraga na uthubani ri ni wega muntu kuragia kirira na gucuthagiria bu mauntu makuthi na mbere ugikwirwa bandu aba nabo muntu murume agikwa ati kuragia na miaka ingana ndikenda uyu na miaka ingana kenda nkua no ukwirwa na miaka uga ne boga suthiriria bari no ukwirwa na miaka wita mucemanio gaku ya mwenyewe no ma 20 na iri wina guti muntu icibagi bairo ukikwirwa alafu nandi ugwe urenda thingatira maoni ja muntu uri ukwirwa na miaka 55 no wite kuthingatira maoni jawe akwirora kanire we kore kio kithie gwitia kirira kia muntu mahitaji ya mtu miaka 55 ugunoma mahitaji ya muntu uri ukurikitie nyokuriana na baba nene imonyana jaku kwa ugo batikwithikira kiugwe na ngasongera ukagio gwa kethro gukwiru murume ukagio gwa na kere kuru ukagio gwa mbuga ntikwa from experience but utiki tukibaki ugwikira gwa ndiguru neji nani ndenda bati ugwikira gwa gutonto bati ugwikira gwa thino indi utigatuike kia nani utigatuike kia lakini ukagio tiga kuthie kurutho ntu no kwenda kuona nani ndenda this very ukagio gwa lakini actually gutuguo ori au ne gutumira akiri na kuthoma bu mauntu mekari this very nani kiuria kira kwenda kuongera wena tubatie kuelewa wena tubatie kuelewa twelewa ndi maundu mamwe ni mekikaga niguo maundu tamama turauga ni maundu mekikaga no te muntu uromba gacha na matiekikaga mundu akiendaga nona na kindu kia mbere no nginya wa mutumia uyu ambe thukie aenji iriku isi kana uranyita nundu kwa enji angikorwo ari aremwo ni kumiriria
na kuri nji angikorwo ari aumiririe na kuringana na ciana iria ina cio noone ndikwenda kuonia ciana ino nwandete baba we nwandete baba we ana ciana ni icaragiria muntu muka baba na ndikyo giatuma disper ikyo giatuma pongera na point ici rucio tegetega na rutere akirworegani rwakurega gutigintu aritaga na eterandrie point yakwa menya ariria akiugaga womba kwithirwa aria kumite iguku nkuruki aria witite ati utaga ona atiri kinya murungu na uga atiri ugu utitura kuriraga kinya ninga kutharima kende nya gwitoge kunjaira ndi mwathi ari kaburi au ndikira etera point etera point ya kondirie etera point tikiro mbandera bunta auga yugire muntu arege mugire sondereria kuringana na bare ori no ndikira ndiuga atiri mumiru ugaga atiri tigana inya no ore okuite mumiru wengo ugaga uju augaga riria wagura mwekuru kana wagurwa ikindinde kana kithunya nyamera yoroi ojukia akwira nandi ikithunya ikianjara tuburiene urume kindinde giaku kana kithunya ung'ang'ane ake mwanka muturire jwaku so uju arenda gutegera ake na wikitie njara tuburiene orita kindinde ate kuga no withru nyakire ore akikyo kindinde uita kithunya etera ni dire point ndiakuyikuthiria point yu iro kuga atiri na point ye ni agutwira ya Ruthu riria njire Ruthu kugura umite nthiguru ya Moabu beja ni angine Naomi withru witikitie we murungu withru witikitie murungu na withru atitikitie etera ni kwire withru atitikitie kwe kanisa imwe ira nyingi ira cietikitie Bible baugaga mwanka riria okathurano igikuo irio batikutwa muntu ungi na kethira ukomeria ukare wi wenka mapastors jara maingi na arua na inya ethirwo ni wanasiasa bara baingi agigwita kenda akwotethio kana inya ethirwo ni atano nyakwe atano nyakwe bara wina bonjere oguri kenda otethio ibo bamwe bajukirie ntigwa ja yani gintu gyo tumira kenda otetheka ja gwita ofisi yewe wenka nonto nejo wentigwa kenda kurigiria mantu jare okarija mukristo wama na jaumo na we bia mbicherea ikieto kwira uibwega withro na mukuru oku wona mukuru no mwenda nonto muntu jore ati kwagira Anthony mutano nyakorea mwana siasa orea chibo kana pastor Ndivyo kwenda kugweta. Sasa wakambugia atiri ni uba kwa nyambe ngukure teka te ategene kankuga ne kankurega. Ni kankurega muntu athia akagurwe muntu akwithirwa aramugituo muntu akwithirwa gukwirwa ni muthuri wake. Pura mbugire ni atiri first of all muntu uyu ukwiriritwe. Suburie ni ukuga ina mabindi na mathunya ni suburie ketie kwa guna isekiria kiuma gabo. Aitirare mu atije kai kianjara nekitie bo nekirie bo na arute kwa guna isi uturo wako gurwa koguna isu uturo wako gurwa buria wekari it doesn't matter ibindi ni ibindi thunya ni thunya isamaga bumwe kogwe it doesn't matter wekia baugatia iteche mabo tiga no kana ingi no kana ryango ko ketho ikiria ryango kwa bira ryango ko kana ikiria rya samaki no ndikiriria menya kwirire atiri from experience areti experience tiga kwaria na Elizabeth ntari out of experience tiga kwaria nae ugire mpame mbitentonye ndembume mbijem mbugire atiri kuringana na buria gwikari of course muntu ikarite kugurwa nage karabantu bakugurwa kuri mauntu mangi maisi it doesn't matter kuna mauntu mangi mengi muno aisi mbugire ni atiri na buria buribo kintu kia mbere ugasa kwithirwa muntu muka pare ari ni mugure na akwirwa ni murume kana muntu murume na aguranite na akwirwa ni muntu muka family nu kwina buria ikaraga na kwina ontoiro ore uthiurukiritio ntunu muntu gwiciria aume athi akagurwe bantu bangi kwina watho wasiana kwina watho wa into cia kihiko kogu na wina experience ya kwithirwa bari ogu mukwirire ni muntu na bati muno akambaga etia kirira netie kirira ki muntu uria wina kirira ngi kunenkera ni bura ugire mwaru wa miaka 55 muntu mukwa miaka 55 kuthie kunenkera muiritu wa miaka 22 kirira kuri no ntu wanki mutara ntu gukwirwa ni gukwirwa kogu tuntu wakubuthia kwina ntu wanki mutara kamwira bura abati aruthe nugasa kwithirwa we nuntu nekitie bindi bara anekia njara bara na ise bure bindi risamaga na bukithunya gisamaga bare ugu
kuthie mwena uria ungi na batia thie bo ena meciria makinyaniru na akimenya buria angithie na kuona bari ugu gintu gya kairi waburia mbugire ko we no ete enda kuthie no athie utirigereria muntu mugima ni muntu mugima utirigereria ningo ndagukuria kiuri bo nundu auga atiriri kwina watho wa family na watho wa ciana okay nima ndakuria atiriri koguo uyu mutumia akeronda kanji kuvika ekare ugo maisha make monde ugu niguo abatie gwikara kana ciana ikauga ena haki ciake ena mauntu make na kabati athikiririe mataro na yerwa ndakagurwe ekare uguo kana eke uria bau ni bake akarutha buria kwenda nuntu ni muntu mugima ni koguo riu turauga atiriri koguo ni kwenda amenya na akirutha nimendaga turaini ciava mutumia uyu akipikwo ni mundu murume wake yes ndirarega aretirwo nyomba rino na akirwaya ni andu enyu ni uma no akirwaya mai andu enyu we bena different muno ndu ino niyo nyomba yaku aya ni andu enyu no ino ni nyomba yaku koguo ino korwo ni nyomba yaku ni gukuo ni kuonania atiriri nie ngakorwo ndaivo ni wo bati gukorwo nyitete utongoria na no wiki uria guonthe ukwenda no ababa ya andu aya enyu thena ngapu evo koguo ndu uria ungiciria wiki aya marege wina authority ya gwika nundu we niwe natigwe mutongori wa bururi uriko wa bururi ucio koguo andu aya makarega roria bururi ni menda gukuceta bau andu aya makarega ngonja andu aya enyu makarega wiki uria urenda wewe na authority ya gutongoria uria urenda nundu ukiretwo guku ni muthuri waku no akonanirie na andu a enyu na agikwira aya ni enyu no bena different ya andu enyu na mundu waku nie ni mundu waku kugura na kengi kagatuma bugatire Madam Lucy muntu acha ucho kenda toevera yani muntu evera manto jo maramari muntu evera manto jo maramari dikirani no kimaramari se kimaramari dikira kenda dikira Lucy kwe umaramari bwa kwenda kumaramara na kwe umaramari bwa kureterwa kana yani kuthuganirwa ukenda kwithirwa ugwa wengo Biblia iriuga atiri ukaigwa mwiriji waku utikumiria gukara uri wenka na ingwa ni gwikara ironda kwira kire muntu uri witikite Biblia akauga ketera mwiriji waku no kuigwa utiumiria we wenka chuongi uri bwakarania nawe ne Paulo akuga na ndiko gatuma mbuga atiri kinyethwa no twira uchu kuri ogo kinyenya kire ana baku bongo akarabo ntiguru bare goka okathithia ja uri a Mr. Njo ugire auga ugu ige kiongo nuntu uria kwa nkingo kwa kiongo mwene agwita kwoguo kara nthiguru wabera ana bakwa ukathithia kwamua uni ndikuburera na ndiburenda gwitania nani kana ndabutiga ana bakethwa bena kanya kwoguo gatacia na inu ciaku nuntu mabata maku ma mwere ni waba auga wo baba ura akwira atiri teko tana ana njeo bari kojo na intobia bire kwoguo muiyo ni mwenda kuga ati muntu mukoyo tigitwa ugu nuntu neriwe wenwe kiungu na nakwithirie murume mesiria make na mwiri wake gutebungi angiciria tiga we buria maisha make mangikara mari mega no ugu noma ena haki ya gwikara wega noma kana tuma ena haki ya gwikara wega lakini ugaca kwithirwa family nu yonthe kinya ciana ciake ciana 10 ni ciuga mami amba weterere tiga kugurwa thai no ugu lakini we nuntu natigirwe utongoria we niwe munene na niwe mwega na Biblia yugite egwa tiumba kumiriria gwikara ari wenka naruge mwena uria ungi kogumio no gwitikanirio no ntunu na ndi ironda kuria atiri gaturekererie nkiuga atiri ni uburia mbisi na muntu mukoria na muntu mukoria ugukuga muntu mukoria mugi anankinya muntu murume nyo bakwa ana bare bena bando rusi araria na niegota ko bena gaki kidogo nundu arauga twambe tunyite tuonde ambotige twambe tugerie kunyita bando abatuonde ubatie kumenya watigwa mutumio nundu nwatigwa niko na munyita uri arauga ubatie kumenya mutumio nundu nwatigwa na nwe kiongo
ciana ino cie buba yaku nĩ cia secretary turesara koguo no nginya ũthikĩrĩria mbũthikĩrĩria no nginya ũthikĩrĩria komiti no nginya ũthikĩrĩria wana mũgino amukuĩrwa na komiti ĩno wona yakwĩra wambe ũrũgame ũbati wambe ũrũgame no ndũ andũ aya nĩo magagũteithia buba nani ndenda na indo ino wena cio na nakuo thiĩte na kuntu kukungi nani ndenda kuga atĩrĩ na kuntu kukungi kuega muno ũthiĩte ndenda kuga atĩrĩ ũcũthagwa na metho makwa wa na no thio gacoka ndenda kuga oni ndenda kuga atĩrĩ kwĩ mũkũrũ ũmwe athithĩrie ũnjweta agĩra mwekũrũ thaka ciao cia mwenga cio mwenga thaka cio mwenga njireta thaka ciao ciothe ataigĩrue nthoni abera thaka ciakwa inkuigwa ndinayo rumpeni na arua ndejokia mwekũrũ wa mũtano ndare no gwakwa aria ndirathira yoru twino ariku na nde antu ibererwa kimiru uria akuga kwau untu mwana oku atibati gugukinyiria utonya meiye ni okigagwa mwiri waku chomba ogutonyithia obati kuronga masheri obati kuronga masheri yeku atire obati kuronga masheri yeku uria Joshua arongamira Israeli abera ona nje kwa ndi tungatira mwathani nabo abo te mutungatira obabwe choke ni nyuma oni ngweta bobole bone atirika muntu uria ni bombisa na ni kwira wa muntu mukwantigwa neka ikaraga muno tumaisha turasarasa akwirwa ni murume ti muntu murume ro kwiritwe ni muntu muka kintu kiambere nuntu mimbi akani matigagirwa ciana kogwe na twana kurera na guku na guku na kumira kogu iboru ati kurigwa muno lakini umaura ule bone ati muntu murume ro kwiritwe ni muntu muka ari boru nuntu kaingi arume mekaraga mena kuundani ugu matiaragia mauntu mao na kaingi muntu murume ora mukwire ni muntu muka ana ciana ciake ni cigenda ikamwira baba kuri na muntu mukori bantu muntu mukonu ni mwega agitebule niyo bakwa bula ni nkiuga ne ati untu uyu wagikuwa muntu gutwika ntigwa kana muntu gutwika ntigwa nuntu we na binya muno na nuntu we na nsisi muno na nuntu muntu unu otigetwe akwireretwe kuthie bantu bange no ankinya bethero bai bantu babetukie ni antu wengi muno ngienda kuga nani kaundu ka mwiso ngienda tugika ati ni ngiuga atiriri ni tuci undu uyu wa gutigwa ni muthuri kana wa gutigwa ni mutumia ni undu wina urito mwingi muno na mundu mwegucaga kwirwo ni ngoro ngienda kwira andu onthe angikorwo we mutigene we mukotheri ni kiundu ta giki mbere ya wocete kinyo we muthuri kana we mutumia ni wega muno ukagia na kavinda kanini ga gwiciria na kavinda ga kuvoreria tumeciria arabu gacoka ukagwa marure ma mwathani ukera ngai agutongoria okoro nginya kibiko kire kia mbere ni ngai wa gutongoria ni gethogie ciana nurona wina ciana wina koguo ubati ucoke bare marure ni getha wira ngai agutongoria woguo akuvere indo ino na ciana ni getha kuonie njira irio kuthie nayo mutegeri tu gukinya mucojo wa mubango jo tujo naru na tukiariragia kugurwa kana kugurana nyume murume gukwa na twe okay o antu bena maoni jao kwibara obati kuthurirwa mwekoro intura kana jayenu lakini mwisho jomantu jonde nigo muamuzi ogwo kwiri nigo wije kiratu kiwokirite arage okoinya nigo wije yoruri akwara rankite nigo wije meyene jara umba gutonya nigo wije mantu na jara jomba kugutonyera jama thoku kumania ai na gukwirwo kum na kethano kuigwa mbugo ore mtu mwithi ki ogwo ate gintu kia gutuma mbugo ugakinye kinya ringi ugakuria mbere ukarewa au nuntu wina ogwa no bati kuthugania ugakaragita rale bati no mbugo kaewa utaro nento baraba ikura kirigwe lakini nyume mantu yo jonde igwa muamuzi okoi okamoro kadithia na kumenya kintu kira kiega kire ana baku na kirigwe nibo gano tubakwithuro gwatanirite na bauti mwanga twakinya mwisho jwa mubango jojo na nibo ega zaidi tubakwithuro ta sentia mutambo mwanga tiko wingi Mungu akutharime